maktubi lay saynu ama wanzani. Mwenyezi Mungu ajalie kwa mahala mlionga nyina muwa wanono. Mwenyezi Mungu arinikeza khairi yarehemo wafuwa hatu bainge ezire hundrao kairo hapana sirilo na muo kairo hapana sirilo na muo entinu kabatsindongo nje mazijibiza omru amadeke ngabo mrulo na nrogo kajalali kamdu au kaina mlio dolalikiwa banu tike hau esansi ujuhengo lao wande wazunguhe hata basibo mnyao utangani ufumrubo wa Komori au ka o baba tujua waliswa indinosi kwa lelo wande wakausingania bilingani na ndebere na pitai tujua libihanyi wana na yanu madaba habuga mjua madaba libihanyi wana madaba wandu wao wali yabo wakaza kode za mira na kode za miji ekairi entibe ya bobinyi au kairele bilingani nele pitai waze wala lelo bo mana ta unibe nafasi ya makaulu maili banabe makaulu maili muhimu banu mdo au libando ni Mwenyezi Mungu mdo au jalara kana muora wa unda babala mrumme wa ti hale banu mdo au kana baraka ozwani mimi mdo au kana baraka unibe nabe makaulu maili unibe mbada fasi nabe makaulu maili ya joka na mdo dibando bata wengono gototoa publicity zangu tujwa bantire ndechi mdo au libando ni mgwa ozwani mimi mdo au kana baraka ni wahina be makaulu maili bandu nanzige kengo tuka unjie mdo au libando ni mgwa kanti ushile mbabizo nambao balelo tujua na bekairi mmadi pinti mada asuma na mmadi pinti tujua na bekairi ndovi inde za toribakisha bana basa inde za ribakisha bana inde za ribakisha bonyanyawe inde za ribakisha bana basa ashile no iwana zamba no wabule menguni ashile no iwana ezinu mtu zamba jabo Komori wale gasina 3 juruban na mnishi gasina 3 juruban na msome posto na yanti hainu ngamjohamba timambere manube seti joka tsodoka mwalimu na msome posto inu ngiyo abikazo 3 jours ekem samsomo andu nambia okay ekem samsomo ngamjo nambia okay inu posto na yanti gasina 3 jours vanu ngamonao posto inu na muiso menro mmone zo nanzi habana ekem ngawe ya isoma nambe okay
enda bara kuja soma we na fijo imara nzusome ndo mwana dhahabu mdo ulipa ndo ni mko ekemsomo we posto inu wandu amba okay we inuti yanzi hanga sina sundaro 3 jours na magalebo ntini mwa Fahardin Said Abdou yabo kama ndio nifanyeje ha e posto inu tanti yaukana attention engeo hafa wa heya bahinyi mano tablo mlio abasa mjore double mreje iwana mji hizo mrendao ninya mmadi pensi eze twabia mlonizo da nyina mmadi pensi engeo hafa wakawanie mijineshe wa heya bahi mjore double eze adazanyu pia mjore je iwana mji mreje wa shonche izo ndizo na santi habana na mwandise hunu banu nakaze shashino na mwandise banu na mwandise banu weda hula attention ngo hafa wa heya bahinyi mano tablo mlio abasa enga monao zintiza makasina tunda na magalebo jubanu wale mna foto na magalibani wale mna foto zintizamba juzi tazinu leo zichiri zintizamba juzi tazinu leo zichiri mtila umu bati paro mwambia ni mani poemi wanindo waona tiparo mwambia neza henti ibe ya bobinyi kamwishelewa za henti ibe ya po bobinyi wakamjomba hangu alenti be ila bala darumwe shuli yabo wali bala wakuru balarika na shuli ya misami huli na nteri ala fuwa timizi bala mzi yako beshela marhaba amba alhamdulillah bakeja ka jenti be abobinyi tamba hindi keja ka jenti be abobinyi tamba jenti be abobinyi yonda hii hai wanu futi faru kuja ka hula abobinyi arumwe tibe tamba za jirindi amba rida likuwa shuli rende balenti be yele wa bala ndungwa lao basi sonti pieni mnungu lindo buziche sharifu ya lo utungo la lecha wala lecha trenge ntondo ya madu bala tika za ti andreleze ba besewa nu tirenge ya sa ya ti onro ama tambe inda ibidu ya ronga mangalo androji amtona mzima renge indro jata sinyo uso ti ono la renge ya sa sinyo uso tamba zilandugo kezitso hangu wa michi ha wanaondo wanuo tipia aduga walaita na mugale ziwa na mugale na mtainjizi hiyo as na mtena njizi hiyo ile ziwa rikababa saudi otimiziwa la karado zatu baba bwana harusi na bibi harusi kwa wadau tawale la fois baka wena kaida za kufundi fari tede tsamba bibi harusi na baba bwana harusi samba marhaba menchi iso marirenda amadi karjafa ha iso marirenda karjafa eza jiri ndi eza jiri ndi kesudo kana mkanza njamdi tsense mwema java wana kamjala msentibe ile yaka ipi yaka jaila uza yo bahati watu kaitsense maulime shingo tibe bese watu wajua junior la shingwaro mwenye ngiza tibe la fumba balamba eba numpula mjom ditoze ezero tibe ila mjwa ikaile de rive hao bandrizilo ashabana ujwa rumashudo kujale mbatibe iyo de mbatsiwa tsayo na mwema irege mleba alhamdulillah bora tufa kare do hudu alafu ya bolelo e finalingi yo tibe ne shaula shapi wale loka banzoni je déjà fanywa analyse sinufende seda bila azaba wanu wachuka ufia maele juu wase kwele palangani lele pizzai nendebere nezentuzi nele bilingani wachihundu kwa pose nkode wakaupa nkode je video za Darmendra na Rajeshi na Vinodi kana Vinodi Merana Roki wase kuwa ele palangani abo wachihundu na mtuema zatiba la sekula ulahira pasulo ile da waside
alafu wanangeri kamisi unajua fie ماذا حصل اي المشكله ابو مدو atuamba mata bisababi rus mata bisababi 5 euro wafarikia kwa sababu kila tohole wafarikia kwa sababu 5 euro sasa msisamba juu siraze chacha abonge abo finali ngere wao ya hemdadze au de famille ya pentibe ya bobini ya bireshingo dele pizza inendebere nemboga nele feleke mhogo la liso wa jomba lelo wajua wavaize samashi wakaujila na zibani salam tukumu mrenge ntimu iba asumana madi pensi ya irotsa ngurengoze milioni neze miliari majwenda mwakendro mumbuli ya mbaki ununga mtsungo tuka ujipaswe zitwa mjitezonode njoka ujitazonode asibabu feleke mafana na mboga na ndeberebo wa Komori washide umtusopashia Faransa ya jehunu yagwe Komori ya jehunu ya jado singani ya ndebere na pizza hii washide no iwana achile no iwana wana ngwa tukambati mtsamjaru metare waroka uwaneze nkodo babali yanyu ngwa wanao wawanilia Palestine wawanilia wamvio na magari na arudhi na mipaka garwanilia 5 euro na ndebere na feleke mafana alhamdulillah waransiza asumana madi pensi enti ayirenge nguitere so na boni mdo ajwenda ida 100 miliari na milioni enti ya hani muiba wo ibase alafu mtembaki unu mdo wana asumana madi pensi amanga mwonao zindatira na mabiani ngujore ngabo abasado mtimbuliani madi pensi to ile longu gujo mtomwani manani hata yambe zinti ziumbe alafu yabo gamumdeje nyinyi wandu hao na mudemo warenge mumabadili mfanyi baza ya urtu yabo mate brasele watishiliyo barazani wandu wakabala wakawana bala gebidi watu brasele batika ujoshiliyo barazani hanyule no na mumabadili yapo mdwani kama iruhele bantu juwa zabali washile sekero na diero ngoro yare mumahiri ya tolo nkangaya ola ngoro yare mumaya pasule na mudemo mate brasele na mumafunge za silisi yabo abe utiro hebana okuti mnono mabani hatu ngwa wanili yao zentiza hao ne misomo ne ze miliari ne mipaka ne wandupi ya wangali yao Irana na Israeli ba Komori wangali yao angali yao mahame bwa wana umrenge handebere na feleke mafana na 2 euro alhamdulillah rabbil alamin enge batso sekula misili nzima iya Marseille nzima iya huno ya sa iya gazija rila wabasi gariko dunia ni rila ndeji enge Putin au tichidondo bi au ira watu kama mtima base kwa misili abo amba pariore da ni kwamba bal perdu abo ayivuri za Marseille anda ivuri zo salini ulabala atichisi ondo kadubaki ole menguni rila ndeji mdu alemba maele katura mbamo yata waenda zahabu kuyongio malahoni ngoto telefoni au mwede mwala grek na mwede wana mwambia kana rantilo katodo la grek zia tina garanti tikebano le pizza imakaula nendebere ne lefeleke mhogo tikebano mwede mlisiwa hashishi kila tino ya mdiala baba na baba tapa yo mdula mbama ubasire utawende sawa bese bana lefeleke nendebere makaula lelo yo hashishi ula paribo pia do mrani habo ngabo wala hiwa jahunu ngabo wajahunu eda yokudone kwa na maraze metro tikabanu ilati mboga na pizza ina salati tikabanu ulinu hashishi ndilo maliswa lelo baba emadaba yanuga liwao ngasina muda elferke bafana linuga liwao watina muda ile pizza ina zin ashile unupari mundu kwa kada eda bantu shina kama mwade kama na uduru tinatila likuwa dala lelo wallahi tikaru madua antibo tasitile mwabanu wata tikaru madua ndashina nenda rumwe edu ayi edu aya mitamuri kanadu wakawandu wakanza kufanya ruqya tile mwabanu hata alafu lelo bo wa Komori kamchua mwede male
Tiambia mimi ndazila ajali neza accident mtu umbiwa ya ambaye mkomori ambaye mtu kadha shami megetse dozisi watu amba engwa zoke mdu hobi mdu kana baraka. Tiambia mwanzo nike mda hobi ni mkatwari au nike mbare na au nike Turka au nike ntiwe kaga mjono baba maji ninwe ni yele ni fuwe ni lemba hindu ni santata dikari rumati we kayao ndo ya nopishia uriro hitwa ndo mreme yako tina humzini ya yani ulilia yani fungi ya ntona maji ntona mwenje ni mpare ya ruida jani menye ni juhen libe na wili ngamkona 5 millions tibura na ba 5 millions 70,000 euros ni zibali yene de na benga nape maele 2 euros na 3 euros abange banu gela zimu baki haraka ba kemndu ya tengele yo o mbizani ende yarenge bamada baila jerende la itundera ngalike lati hashishi sinde la liwa leo ilati fele kelila ilati fele kelila tipitai na mwede matunde bala baba bese ila ni melange wana bairu bala shezenu gona zona lelo ya fera ila lelo Allah tobo imana da mu masilamu rilo na unyanya na uwanzani na mahaba na notablo oto juare de rapanye tabia zaki alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah Rabat comme karibu ala bantu baswire nusu anu kwati na babiza zipande uwa bale wedeza na mjebo bo prino retayo jo warenge banu batanu banu batiti wanu bakti wanu warende oto tubia wale maile ne lefele kene boga warudi wakawado jila alhamdulillah rabbil alamin حسبنا الله ونعم الوكيل إذا ومسير إيه ده العرف ده نبغى ومسير إنسانو كباتيم دوجو مسؤول حياتنا ينهو بيبان كباتيم دوجو شيندا يا وازي إما إلي يا لوزونغوني ها kabo mwanama mwikweni upara toza ni mvumbu weba shindo baya mianza mogo mianza ntambo ole ni mrugo twamba mianza maele yade maemba indiko jiba komori ngeke kajiba kaljajo do pia ina usiku mala hon ngeke kajiba joka ngeke na problème joka rinjamba de son tipia son lo maile kwatia ula shema mama ile aina ale mbato hole ona nyungu walo hono utunga ukazada kambili wa hivu emba madaba ihuziwa au batomba ilito huziwa eturwa ero awe 5 ero muhime mndondo bala manka mizale bala bana ba hayu joka udorongoa ngebidio yake Hamada zira namwambia ni juzi za taximan misuri ya jahun tizama tacha taximan hapa shale gari ya balele gari wode misuri alafu abahiza mnasu sumbelele ya labali ni po masiku alafu wala wata jomba hiza bala mbali ya honro atopa mnasilipo na mnakurusha si kutoba galero televisor ilingoni ina katingu tuangalia televisor mzalo lamba isaba tuangalia hiyo nda ngoto angalia ngoto nduja banga muhono ina mna tuangalia mna udo abadi wanga mangali ntujwe ena wili ko tukaitwa nda uvi ko tawo kujafa ku tujo portomone e bale mapesa ena wili joka tawo nikenu banga ngamtolole mala joka uromono to ena wili Asiwa baba wako mwiri warugole yao zechu ila basa ilazimu mdia tunde Yangale nguo ya vae mahala tukawia mapesa Sila tuwabia idu wako mwiri Tuna mwalele pizza hii Sahali fune ya adaya asumana madi pinti Ni mwana hahe ya madopte Kamumlabi yoni ne adaya asumana mada pinti Ni mwana hahe ya adopte Eke maile ya lane le fele ke la poaru mweshu lilila Eke la fele ke mhogo na ndebere na pizza ijao Na mwede matude bang fikiri kabala waka hashishi bala na bange bala La bihanyi wa bala wali warende hana nele parake Ese toa biya naziona bala lelo Ila artima daba normali Atenge wanda wadile kujuli nune amumlabi yon Enge wanda wadile kujuli nuna nanjeni na eke wajoke namna hilo Kairia sumana madi pensi ranani tena kama birika kaira sumana madi pensi ranani hizi tobia mazire dalelo
Labari ya pour lâcher o ni il vient point d'acheter katinani. Que manafanya wizanda ya mjuani. Et après quand tu comme ça na génération point codé à 5 heures. Génération point codé à 5 heures. Zinto bien denis. Mwana nywe sila mu maju ama jushile mwana nyanyi wa jamaa la bama ile. Wangu zara wesi karano kubali. Mdeda mwangu wano. Ila tu comme docteur hazina wa uliliwe mwana wa uja shaila 5 euros. Tukatujiro ngoni walemba maile waramo ya watu waenda zao. Ze continue ze ngo shako ngo juonda do jibana na tobia malisi. Quand même. Lati gati ba ilo mdu tote mba mare manyo ya rengele. La délai ici de ça va nous ami sûr. La banque. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Bana ya bakile lo. Bakaweza kujojaje les ebanu yoka. Ebale la banque lati banque halafu mutino ele jimbo la misula mbao ele bango di mushbitai ele bange linti la hangu. Wallahi bari uyabe hewe bomze mimi ngami innocent. Dhambi sahabi ele dhambi la wanzani wangu homeli ramuni waudwa nivuriza lo abonge efotia hadi efotia ho o amlisani lo ilo jimbo la misuri lamba ele bango de mushbitan el bango de mushbitai wallahi bari yabe dhambi sahabi homeli ramuni ale ele dhambi la wazani wangu baodo walivuriza lo ezinu mduza bache karishirwani aibuirele bwakomo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ondo mwiswa wa komori Wanda ndo wadu singania. Ezinu mduza bache. Astaghfirullah alazim atubu ilayhi. Sainu. Wa mahame mtojora lo yitwani ya sumani mmadi pinti amfongoni amboni ensi mjamuka watena nga mjibwa nao abaina mndo abahangu jojaje abe kufanya direct yabo shakwa na udaza walala alaba tuko bidimdi afanye je azaleti yo ya hawa sisi machine wasi maindeni siti wa komori na mziada inura ntilelo esenogo zajiri sinu kiswama kairio enda yambia doktori ya ukala alhamdulillah ile dalawanika abanga mdosi uhandwa c'est vrai ile dalawanika ngamdosi uhandwa mguna ulivendo botwabibu c'est vrai godorenga namna jele dalao amba misi do urengo dem rumsha alafu ikarenga lala yodo katini vumwa wero wangu ndumsha de ulele dalao alafu miro ujibi wa mimi ekali asi wa babi alhamdulillah rabbil alamin eda
Alhamdulillah rabbil alamin. Arwambedi wa Mwenyezi Mungu ya riauni. Ekemparisi wa mwedo mahakama wandu hamba jele daba la zinga ranyo wandu mwaka ujibwana mapasula nezitwa. Kemdo uzokana ibanu ukanda hu mndo amba miukada mine mwanzani wangu. Vahe mwanzani wa huyo ukada enami. Enywa ili nye ukanda husi ukabatima. Na mweli mwabina mna mdasambe mkomori. Mdasambe mkomori kemja mzinga rawabu mbeho mahakama nyu wandu mwaka ufanyiswa biazila lelo. Eni ujozi soha hanyuda hu mndo amba mimwa hula. Dahulan kokaya. Dawena ndo daminae. Ewa heyo kada ena do daenami geya bo nyonyo hanyunda hu si ukabatima do hatu si wenshi batima wandu jibwena mnaya mtabeji wa Komori ya mtabeji wa Komori namnishila hizo nimwambia ni ndo ukana baraka na mwambia namna hiyo basi Timambia nuka randilelo kaire ada ya manafu ya suma na madi penti ne mwana haya madopte rahana nyezi tobia mazirenda badalelo tibure madi ya mdariani ya mteresana oliwa utanganyu hamode mwamlabe alafu yela manaka ma ya Komori kweli wa decide wende wazie seidi Haruna ya tambele kaulu ukaza ngezendo nayi ha Subhanallah, alhamdulillah. Tujua hata na beje zungu roba na zona. اتجوزت مراتي قالت قعدت ابص في عقد الجواز مراتي بتقول لي Anituko bidi mdu yafanye je mdu yakaulola. Alafu yesa lola hende harenge acte de mariage ngutu yangalia. Mdu mshe. Wanugorendo. Ngamangalia acte de mariage yino. Esa bari uyangalia ulu hama gotwali yongo tukofanya examen. Hamba ngamanzo nangalia muda ijoka uhisa expiration ya hayo dingosi ya manzoni juo usikwendo la tu ijoka ukazakifu. Amanzoni juo usikwendo la tu ijoka ukazakifu. Bainyo wanu mwafanye ada video bwede matunde mangalia usiku Allah ingetikana ezi imano tablo mdo Komori tijomdeje sani wana mji mjore double babo mjore je wana mji pia isitobia mazirenda mzirendao mjore je wana mji nyo wandu mwafanye ada pia mjore double washile maile na feleke banuzanda ninga ujo paso wenji wanu wazilo andu kwa maile na feleke mdede paso manyanyesha itwa ene ya fe ndi na malala ona ndo tukona mwani swafuru ne zemalezi mtomba ba personi malezi yorudi mwale maile na mboga na pizza ndudi mrengeziri mdwetimana na ujena ufufu na mna ila vanweke mduka tunda mdu yanza mduka chiyenke na mji controle bomfanyada huni ivalide wa hunu mwame na mdu jila yubasi ngarla hunu na mdu na lishu yuali shakweli ngamjwa mwene marengeziri mdore mana siba budiyero na 5 euro mdalemba maele katura mbamo ya tawaida zahe au yende alala ishele maudu mfumdaru imanzana ndubi ya ngo ese shuli zilungo kamfumbili ezini sianda ubisanda Mwenyezi Mungu abesa kwanza nivukishe kwantila likwe maboti ya opi ya shatambana nene na zungu wandu wabone anuga mnungo ufanya timu